Angikubingelele mbukele umsakazo wakhe Eswatini TV. Themko simbuyisa mbukeli ngiyakubingelela ngiyakuvusela la usibukela khona ngibe usibukela kubabona ukuthi ngabe usibukela ku YouTube sithi nje ngiyakubingelela mbukeli hlala nathi ngembukeli sihlala lakho Litsini Libandla. Ehlelweni ngembukeli ngiba nabo bafundisi nebandla aqeqeshekile yenza abatetenkolo bese ke siba nesihloko njengalelo langa lesikhulumisana ngaso sithi ngembukeli sibhalele lapho ekhaya nombolo ikhona mabona ukuthi ihloko ofisa ukukhulumise ngalapha emsakadweni ngase ngiyahamba ngilanza abantu abafanele bese bayakhulumisa lesihloko sakho mbukeli ngale kwaloko mbukeli siyabonga kakhulu nje kusibukela nekusibhalela embukeli njengoba ndabula ngihamba ngedwana bakhona abantu abadala ukhona Pastor Mabuza usola lapha ebandleni lase Kingdom Embassy kaManzini ehamba edolobha lomtsala uhamba na Pastor KB wakamazibuko usuka lapha ebandleni lase Amazing Grace likhona lapha eMbabane angiphinze ngivusele abantu abadala angivusele mwelase. Siyabonga Mboyisa angivusele emakhaya ngivusele libutho lami bomake. Amen. Ngivusele nesive sonke semaswati egameni lika Jesu. Amen. Angivusele msheya ngivusele ma. Hawu siyabonga kuvuselwa Mboyisa. Maswati lamahle siyanivusela. Egameni lika Jesu. Siyatibongela kuba la. Amen. Cha siyabonga kakhulu asivele singene kiyo indzaba ngingaqala ngawe emsheng asivele singene kiyo indzaba lapha lamhla ke sikhulumisa indzaba ye resolving conflict kubantu labatsatsene kuthi ngabe no resolve kanjani lama conflict ngasikhathi lithatsene ngisifuna sibuke nje indzabeni tetimali make kuthi ingabe nanithatsene ni balansisa njani nikhona njani lokubalansisa lama finances eno. Yabonga Mboyisa. Etindzabeni tetimali nangibuka mina Mboyisa kufanele lokuthi kube nezivumelwano nje nisangena ngoba lokubaleke kakhulu above all transparency. Kufanele nje ukuthi lo muntu uvula nje inhlitiyo naku lekunaku. Okay. From ukuthi naku lenginaku kuba ne sense of responsibility. Okay. Kuthi nayi family we are responsible sibamba kanye kanye kuze kuthi kube nemphumela kuleli khaya but kwaba nalokuthi kukhona kukhwace khona la sekuthelwa ngemuva khona la khona bese kucala khona umsindo so kufuneka nje kuloyo abe nale insaye yakuthi ufanele ngento elichaza thide kuleli khaya make a difference kuleli khaya. Okay ngiyabonga kakhulu make ngabe mhlambe mfundisi wami nawe ungaba nemicondvo lofanana noma wehlukile nabamake kuthi how do you balance ima finances akho nababe nje umake wena. Ngiyabonga Mboyisa indzaba yema finances indzaba le critical kakhulu when it comes to family issues. Okay. Ngingasho nje Mboyisa ukuthi ingilenye lehamba embili ekwehlukaneni kwabantu abashadile. Indzaba yetimali iyafuna vele ukuthi nibe nayo indlela yokufundziseka wani ngaletimali ukuthi sitawa manager njani ama finances alakhaya kusibuyisela ke Mboyisa ekutheneni ema decisions leni wendako in regards to timali kufuna niwathathe kanye kanye lawo ma decisions lawo ngoba sehlukene lomnye ungakhanza ukuthi mhlambe ufuna kwenta i-decision yekokuthi ayende short term lomnye afune kwenta i-decision ya long term so kumcoka lokuthi sifundziseke ngetimali nekokuthi ngetimali masititfola Mboyisa kuhle ukuthi kube khona lesekusave akho siyayibona nje impilo iya ngekushrinka kakhulu i-economy so ngakhuthata ukuthi emakhaya ayibe khona indlela yokusave nekokuthi ke imali mangabe ikhona Mboyisa asiyichanele to income generating projects kube nema projects lesadiwe ukuthi lawa atasingenisela le mali lakhaya yona Mboyisa inkinga ngoba abantu abaningi bayaqabana baqatshaniswe nje ukuthi kunemali lakhaya mawuthi uyachecka nahlukaniswa yini athi imali futhi ke inkinga nakhona eyiningi yanihlukanisa nakhona kude ephinze futhi nihlukanisa so imvo nje ledzinga wisdom Mboyisa imali kuthi nitayihandlisha kanjani. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngingamhlabeleli. Okay ma. Asakhuluma nje asavita lokho. Kuthi ngalesikhathi nangaba ningakhona nekusho kuthi kulomnyaka
sifuna naku kuleli khaya vele itawugcina ikhwacela leli ichamuka namkhathini so kufuna lento le decision nayicale lapha nanisacala kuthi hayi bo la kungathiwa lapha nje sithi sicede umnyaka sibe sinanako sivume sisobabili lapho soyajabula ukuthi noma ngabe ithuke yakhwacela kodwa kukhona leni kuflegako la khaya naku lesikutholile so ukhanza ukuthi akuna plan akunani vele noma sekuchamuka ngoba uNkulunkulu uyabusisana ichamuke nje emkhathini lenye ukhanze ukuthi lo munye uchamuka sathenga imoto kube beyingaplaneli imoto yo so uyabona lokuthi kusho ukuthi kahle kahle make lenzaba isala kakhulu la ku communication ukhanzela ukuthi vele akuxoxwe lesidino sathi asahambi kahle kungathathwa for granted ngiyabonga lokho unyambuyisa ningakuhlabi ulwimi kungaba kufundziseka ngekwetimali it is very important kufundziseka nje ukuthi imali uyisebenzisa kanjani and get financial advice if possible utowathi nyalo nje ngiyabhekisa Mbuyisa ukhanza ukuthi ama interest rates anyukile iaffordability kude itake home kude sithi ngakufundziseka singema families kuthi njengoba economy ishinga kangaka what is the way out ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyabonga kakhulu make ngiyafisa singangena kunayi le madima lo ukhanza lokuthi lo munye lakeni nje manithathene nishadile uhola kakhulu likakhulu ngifuna la kule part ukuthi umake lo hola kakhulu lo ukhanza ukuthi nakahola kakhulu make lokho bese ku raise ma issues la khaya sekuba netinkinga ukuthi awona sohola kakhulu mhlambe makakasathi phansi kahle akasabuyi ngesikhathi ekhaya angithi makunemali makakasapheki yena so udla out ungayithini lenzaba leyo mfundisi wami mshengo kunanga ukubukela ekhaya ngendeka ukuyiso lesimo babe uyabukela ngendeka futhi make nguye lona imali kakhulu lapha ekhaya wenda letinto efuna ngabe akatendi emshadweni indzaba yetimali siyathi ukuthi nayo isifakile sandla kakhulu ukuthi kuhlukane bantu nje labathathene but nawo kubuka bekungafanele bahlukane ngoba lento imali siphi it's a blessing but nase ichamuka ngalohlobo lolu seyifaka timpawu ngilokuthi nje vele wena Mbuyisa kukhuluma iqiniso nase maka sanako kwendiwa yini ukuthi bese makana sanako yena sibese sokuba netinkinga ngani babe anako kuya ngalama personalities ngoba nalo babe ubese soba nale low self esteem I low self esteem iwubulala nje umshado nayisuka nje ngoba le low self ibona tinto longeke ukuthi ibone wena ungibabe logcwele lo wadiwe ukuthi ngingibabe la khaya but once kwaba kwehla nje kancane low self esteem kulobabe kude kuthula lokutaba khona so kufuneka lokuthi nakathatha lo muntu lonemali abe trained lobabe lokuthi mine wami sichuba kanje ungaphumi indvodza uyolalela le ngaphandle ukuthi bona baphatha njani bafati babo kunjanjanyana kani ukulenya isekli wena kufuneka lokuthi ube ngumuntu lowadiko ukuthi mine ngathatha umfati lo nje kufuneka sichube kanje ngoba kusasa kuyovakala ukuthi umfati uyibekile etafuleni indvodza yacukula konke etafuleni yafaka ingcenye umfati lapho ke sokutawuvuka umsila wende nje kona kufanele endlini yekukholwa because kufanele yonke lento ithandazelwe thandaze noma unako thandaze noma uswele so that God will give you guidance only wisdom we get is from God alone otherwise etimali ibabulele ngiyabonga kakhulu make usayilobola nje nawe make yabona siyakushisa siyafuna lokuyilobola ngiyafuna lokuthi njengoba ukhuluma ngabolo self esteem make bese kuyeneka kubabe ngiyafisa lokuthi sikhulume kona babe khona bakutholako labantu ekhaya lababukeli ngoma nakhanza sivele make umuntu lo nemali kakhulu make utathengele GD6 yakhe
babe uthi imali uthengele Honda Fit yakhe like uyabona lo mkhathi ukuthi uba mkhulu kuteni indlela yokuthi nende nibomake ekhaya ukuthi hayi man asisherishe ikhwali kungabonakali nababe noma ngayithengi le GD6 but ayishayela ahambe ngayo yebo mama uqinisile Mbuyisa uteka yona mbamba tindzaba tetimali kakhulukati makuhola make kakhulu vele ngisho lokho ukuthi kuyadibanga tinkinga kanti babe makahola kakhulu atikavami letinkinga tiba ukuthi kube khona imali Mbuyisa ina 949 imali iletha ukuthi bese lo munye mhlambe mangabe kungimaki uba nako lokuba independent uyakubona lokho ukuthi nje vele at the end of the day uyathi uva ngazo nalo baba kasamdzingi uyakubona yes because ngiyakhona lokutendela konke vele utangisida ngani nje uyakubona kuqala ngaloko lokusile mali iba nako lokuthi ibe nepower bese lo nale mali uya elevate kangisho ekhaya nje ku family setup Mbuyisa uma ngabe ilast born lenemali automatically kuguquka abe ifirst born live lakhe liyavakala lo shaya umthetho so ke imali inaleyo nvo leyo nje ke lefuna kufundziseka tinkonzo tema couples emabandleni mina ngiyatikhuthaza ukuthi atibe khona tinkonzo ema forums ekufundziswa le mvombatana ifundziswe nje isengakashadi nabhuti afundziswe lekucaleni angakashadi kungenwa lamshadweni nje sekufundziswene uyabona donke letingoni titsinziwe ngetimali ukuthi kuyenteka makahole kakhulu but mase uhola kakhulu ubhekeke ukuthi iphathe kanjani ekhaya ngoba liqiniso lithi Mbuyisa asikahlanganiswa ngile mali kahle sihlanganiswe lithando so kuye kube bhlungu kakhulu masubona imali sengiyo leseyibhidlita lekhaya kana kusiyo lesihlanganisile nguva kahle mama ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bomake laba ama expert uyativela ukuthi bayayisho lenzaba ukuthi asikahlanganiswa imali kodwa sihlanganiswe ngilo lithando mfundisi wami lapha sisibona bomake bakhuthele bayafunza nabafunza ke bomake bayagogodzela baya etulo baba nema degree baba nema masters baba nema PhD kani nangubabe babe la ekhaya lo munye ukhanze ukuthi akafundzanga lo munye mhlambe wabambela ku diploma yakhe ngabe lokho akutibanga inkinga la ekhaya kini nobabili Ngesikwakhona Mbuyisa bekungafanele kutibanga ngoba lo muntu nakamthatha umatile lokuthi ungiloluhlobo luphi and ngesikwakhona bekufanele bakhutsatelane kuthiwa umfati kuzaqhushe ayetulo usuka avulelwe isikhala indvodza yakhe but nakuthiwa uphumile umfati wafunza but indvodza yakhe ayikavumi sekonakele lapho because vele le tension itawuqala la so mina nangikubuka kufuneka kube nalokuvumelana la kuqaleni akhona emadvodza lana ediploma akhona emadvodza lana standard 5 lana bafati labafunzile kodwa uyaphila lelo khaya uyawubona lo mehluko lokusho ukuthi lento kukhona kuyenteka but inkinga yakhona ngesikhathi ngalesinye isikhathi sengingenile lamshadweni sengikhethe kufunza kani indvodza ayikavumi lapho ke bese akusashayisi funeka noma kanjani sibuyele lapha besikhuluma ngako sithi kufisa kwakho kuya uba sendvodzeni yakho uma ngifisa kungena etulu ngifike kubo masters indvodza noma ingasiyo lone degree no nayithi indvodza go for it kuba nalolithando go for it because uvulelwa indvodza sikhala kuthi ushuthe uyetulu uvalelwa indvodza yakho ukuthi ungabishuthi ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mbukele ekhaya wativela kubantu abadzala ukuthi lesikhala suka sivule ngubabe wakakho siyabuya ke mbona sathi yakhona etitolo hlala nathi
Sahlelo lemukela Litsini Libandla hlela bomake lapha sikhulumisa nje indzaba ye-resolve ama-conflict elikakhulu ke kubantu labathathene siyayibuka nje mbukeli sehlanayo tindvo letenta ukuthi abantu labathathene bagcine bacabana elikakhulu ke sibuka dona indzaba tetimali sizawo imali yabacabanisa abantu siyabuka nje mbukeli ngiyakholwa ukuthi khona mbukeli lokuthathako nawe ulapho ngasekhaya mfundisi Mazibuko lapha nasiye titolo besikhuluma ngendzaba yekufunza kwabo bomake yebo kena kuhle siyakujabulela bomake sebafundzile akusafana itolo bokhanza khona bomake bangafunzi kuthiwa ayibona funa bahlale ekhaya bangayi emsebentini so bomake sebafundzile banema degree banema masters banema PhD bafunze kakhulu ngabe akuyibangini inkinga ekhaya nangibabe una standard 5 una form 5 la ngibabe uphethe diploma nje wathi hayi mina ngafunza mina safuna ukuqhubeka nokufunda lokwenta ukuthi make agcine lamhlahula kakhulu kulokuthi sofunze kakhulu ngabe kuyibangini lenkinga lapho ekhaya mama Ngiyabonga Mbuyisa uyabona lendzaba yekuhola kakhulu kwamake nekufunza kakhulu kwamake ngingasho vele ukuthi kukhona and kuba nato letinkinga takho okay kodwa nje bengingasho lokuthi sibamfu laba nemakhono lahlukene uNkulunkulu siphe ngekuhlukana kungenteka kube makufunza kakhulu nje vele uphiwe academically kungenteka lokuthi babe solo ubambe le diploma nje akaphiwa kodwa le ngikwadi ukuthi wonke umuntu ophefumulele ngamoya kaNkulunkulu kukhona la gudi kuko mina bengingakhuthata lokuthi mangabe lenkinga bekuthi vele le capacity yababe ukuthi aye classini kayikho akathathela la gudi kakhulu kuke excel kiko uma ngabe uyalima baba akalime nje imali iyangena ngekulima uma ngabe uyicarpenter akati 70 isitandla takho abe icarpenter imali ingena akudzingi ukuthi sonke size siyawubhejelana ngema degrees na ngema PhDs asikaphiwa ngekufanana so kuleti zaba temshado kuya complementwana kwakhiwa likhaya lona uletha lokhu nalona uletha lokhu having said that Mbuyisa ngaba encourage abobabi kuthi bangavumi kusalele emva naye baba kati improve uyakubona cause nema decisions masathathwa bamfu labathi improvile bobabili uyabone lokuthi ngema decisions lawo lasaqinile la ngalenda nalelikhaya ukuthi likhule endlondlobali angathi lomunye makathatha decision lomunye ave ngazi ukuthi uintimidated noma ansekho in the same wavelength in terms of decisions noma ke sowufunzile iassociation yakhe ngoba ne decision njengoba ngishido Mbuyisa iba nako lokuthi vele ucapacitated kanganani engqondweni uinformative kanganani uknowledgeable kanganani so singacela lokuthi uma ngabe kupossible boba abathi improve nabo bada ukhona ukuthi live labo livakanye ngiyabonga kakhulu make mfundisi wami njengoba sakhuluma ngawo resolve ama conflict ekhaya sibona labanye labathathene bathi bangacabana munye la kibo athi hayi mina ngiyolala ekamereni lami ngedwana ngifuna kushaywa ngumoya njengemfundisi njengamake ungameluleka uthini na umuntu lo wendana into nayo baningi vele laba they've missed it ngekuthi nje yena ukholelwa ukuthi udzinga space nasekonakele mina ngiyala don't open that space ngoba tonke tinto letehlela abantu bemshado takhiwa kwelemimoya and the minute to allow lesimo ukuthi sikukhweshise vele uvumelana kuya lapha kwentelele kusithekeni kufuneka lokho sihlakaniphe ezinkulunkulu asho awungavumi lize lishone solo wena ukhubekile ngalama fish uthi akali babe ukuthi kube ne uyadi ukuthi kutaba ne friction but la sikubalekekile kuye xolelanani buye lokusetshenzwa akuvulwa space kuleya ndzawo leya ekamelweni akuvulwa space because uvumela kona ukuthi kusale kuphela bese kehlukana
So mina ngingasho njalo ukuthi uNkulunkulu emavesi eforgiveness angathi angakanani. Nasaphinda athi forgive the other 70 times 70. That's a sign lokuthi there is no way uma ngumntwana kaNkulunkulu ungathi wena nguyolala kulenye likamelo. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mhlambe nawe make kukhona lo ngakusho ekunanga lokhanza ukuthi sebacabene sofuna kushaya ngumoya yena. Kweluleka nje make njengamfundisi emakhaya. Inkinga lenkulu because nalokushaywa ngumoya mawukubuka kususha ukuthi ushaywa ngumoya. Ienga. Yes. Lento akusushaywa ngumoya mawungahlola lekamelweni lomvakalali kusabuka because ukwatile emotions feelings akhe athinzekile. Mina bengingakhuthaza Mbuyisa ukuthi labashadile kunekuthaphuma yoshaywa ngumoya ekamelweni. They should seek for help. Phakamise isandla sakho kulowo make lo methembile enkonzweni noma mhlawumbe kuleyo mshadisi lo banishadisa ukuthi uyathi sekunenkinga sengize mina ngiphume ekamelweni ngoba inkinga Mbuyisa leti khipha make ekamelweni akusiko nje lokuthi mhlawumbe nikwadiswe ukuthi babe kumbe ukushiyile ekseni wangagibeli semotweni ngokuthi bo late sikhathi lesiningi ukhanza ukuthi dimvo letfaka ekhathi ukuthi sekunema extra marital affairs. Athi ke lo make hey asengihambe ngiyodilalela ekamelweni lami. Nyalo Mbuyisa sekunekugula. We should be honest about that. Sekunekugula nyalo Mbuyisa lokukhona. Makubuka ukuthi ngiyadiphephisa kungenteka ngife uyakubona. But utiphephisa ngendlela lekabi because so lekamelweni nje uhledi. Yisu utiphephisa ubufuna indlela yekokuthi singayisotha njani lenkinga nababe ngoba silonza Mbuyisa uma usiyekele ungasibhandishi akusho ukuthi ngoba so usiyekele wangasibhandishi sesitawudipholela siyamfifa lesilonza eningasho ukuthi inkinga lengakasotheki Mbuyisa iyaqhubeka bese iba inkulu kakhulu kunakuqala lo mvuso uvula idoorway sitha sesingena sento lokukhulu kakhulu ngingakhuthaza lokho ukuthi akube ne-intervention for the third person angene nimcele ukuthi asusilamule ku949 because uma kusala nje ngilapho la bese kubulalwana khona Mbuyisa ukhanda silenkinga seyize inelivunze ina 3 months ina 6 months uyakubona anikhona ukuthi niyisothe so ukhanza ukuthi ke kamelweni bantu sebabuleleni sebagwazeni ngalo kukwatelweni kanti mayitawuthi inkinga mayifika nithola indlela ukuthi asiyiresolve kanje kusheshe bese kuyalunga. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mfundisi ngiyafisa singene kunayi le ukhanza ukuthi labantu lababili lebe bashadile sebehlukene. Lokusebehlukene babe akasabondli bantu abakhe. Kanti phela babe uyavukela unayo imali. Ngabe ungameluleka umthini lo yamtali lokulesimo leso lokhanza ukuthi mhlambe maka akasebenzi vele akakhona la kubondla labantwana but sebehlukene babe nanga uyabaleka akasafuna ukondla abantu abakhe. Hey inkinga naleyo ngoba lona losasele nebantwana utsasala phila njani. Ngiko ke ngalesinye isikhathi thina nasihleli nalabo bafati la sikhona khona vele tonke tinto sithi inqoba ngemkhuleko ekunqobeni ngemkhuleko but siyachubeka simo ekhaya ngalesinye isikhathi ubone ukuthi nabo abantwana sebaze bayekela tikolo but ke lapho ngesikhathi so utikhanza so uthi kuze utoba protected wena make saluyibika ngandlela tside kunabo Child Protection Act umntwana nje akatsebeselwa nje so ungatikhanza so usho make hamba ofuna lapho khona banga khona kuphendvula noma baniprotect ngoba ngesikhathi utawulibala kumlandzela lo muntu ucela imali emntwana ngilapho sekuqhala bo physical abuse. Protect yourself ngoba ukwentile uyakwati kubekisa ngikwentile mahlandla langaka ngihlulekile ngovakayo but awuphezi kukhuleka kuNkulunkulu lophilako but ke bese kuqhubeka tinyathelo lapho khona wendela iprotection elikhaya longeke kwekuthi sale ngiyobika kuze kutoba naletinye indlela ukuthi litholakale le mali ngesikwakhona nje ngisho nalo uyadini ukuthi Mbuyisa kuyenteka ukuthi nalothi abakahlukana kodwa kuyenteka ukuthi
uthi webabwabo nje akaboni akondle kodwa kehlukana uthi uyahlola umkhanzamile uyashumayela la khona hayibo libe iBhayibheli lisho ku 1 Timothy 5 verse 8 if anyone does not provide for his immediate family he has denied the faith and he is worse than a believer hayibo and now ungathi uyahlola lamasontweni ukhanza bamile impela ngaphandle kwalona lothi uhlukene nalomake siyanicela mani ngekwelive laNkulunkulu ugadze babe kuthi abe nguye as he loved the church he is a responsible father as God. Amen. Be a responsible father as a man. Amen. Yeah. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyacela mfundisi nawe bekhona lokushoko egameni la Jesu. Hayi. Mbuyisa mina ngithi kukabi kubhlungu ukuthi bese kusafarisha abantwana. Bantwana should not suffer at the expense of their parents kuze abasafana. So that is number 1. Kubhlungu kakhulu lokho. Number 2 Mbuyisa tiba khona tindlela tikufoselela babe ukuthi abondle bantwa bakhe ngoba kuyi responsibility yakhe ukuthi abondle bantwana ngingam advisor lo make ukuthi akathathe lawo ma channels lawo la tawenda ukuthi imali vele idonswe emholweni kuphile bantwana. Number 3 Mbuyisa ngingacela ukuthi sibomake kuhle lokuthi nathi nje sibe nako kulungiselela likusasa ngoba ngiyalokhuluma ngeke nje wena behlukene kuyenteka ukuthi babe so retrenchiwe uyabona umsebenzi uphelile noma babe sebamxoshile kwendeke sehlakalo waxoshwe emsebenzini so ubuyile baba usekhaya kuyenteka kunane kufa Mbuyisa so sibomake asihlale sibamfu laba equipped uyabona maka khushutele noma ngabe baba usebenza kahle khushutela ube nebusiness yakho uyayibona lemvo leyo ibe khona imvo leta ungenisa imali la khaya sifunze kuba independent ayikabi but ube financially independent kusita kuphi ke lokho kusimakwendeka kuba nenkinga levela kubabi make will step out and take charge likhaya liqhubeke liphile. Ngiyabonga kakhulu abantu abadala ngiyabonga kakhulu mfundisi ngenxa yesikhathi abantu abadala ngabe siyaqhubeka lenzaba siyayikhulumisa but isikhathi sethu asizivumeli ngiyafisa ukuthi sivalelise sisavalelisa how do you deal nema in-laws la khanza ukuthi angena ekhadze tindzabeni yenu nithathene bese uyavalisa mama. Yeah, indzaba ema in-laws it's another portion le very sensitive ngoba nabasangena la tindzabeni tenu akujiki ukuthi bakabo kufanele kube careful ungumake as much as lokunye futhi lengakhoshina ngayo ngithi as much as akutshelile ukuthi bayadzelela labantu laba bakithi ungangeni kulelo gama bakabo kufuneka lokuthi noma ngabe kuthiwa bayagcumukela uNkulunkulu akakuniki wisdom wena make how to handle them in love not in hatred because kusasa uyawumangala bakabo. Mina nje ngigcizelela lapho lokuthi heavy wisdom from God ukuthi ngibahandlisha njani bayagcumukela kodwa bakabo. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyacela mfundisi nakune 30 seconds nje uvalelise umbukeli usakhuluma indzaba yawo ema in-laws. Indzaba ema in-laws indzaba lenye nayo le critical when it comes to marriage Mbuyisa because they are part of they are part of the marriage ngasho njalo. Okay. It's not easy ukuthi ungathi nje utababeka lapha eceleni kuyafuna ukuthi uba accommodate. Marriage is a package, part of the package ngilama in-laws uyakubona. So mina nginga advise ngokuthi kumele uba accommodate but bese seniyadakhela lomncele wekuthi bangahamba bafike la when it comes to matters pertaining nine nobabili seniyadendele ama decision sekwenu niyathi ukuthi bo auntie nabo maketala batawugcina la so lapho uyakhona ke lokuba manage kahle kahle kufuna uba manage love them but ukhona nelokuba manage. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mbukele ekhaya ngithathe lethuba ngibabonga abantu labadala kusihlonipha kusibe bangeda emsakadweni betosherishela
nalwadi leli powerful nakangaka. Siyabonga nje kakhulu mbukele ekhaya. Ngiyakholwa mbukele ukuthi khona nawe lokutholile lapho ekhaya bowubhala phasi siyayala ama-in-laws angangeni kakhulu elindzabeni lebantu lababili. Siyabonga kakhulu mbukele. Sipaleleke sengumsakado ithombo. Hlala nathi Eswatini TV sibuka samaswati usale kahle mbukele.